abaho kwatanisiza hamwe no kwijaho bwanyuma y'obutekerezangana mu kibiina ekyarwanyisiriza ahabwa abantu abebesimbireho bizire nibaherezayo omu kibiina kyabo obw'obururu bw'entebe ya kashatu burikuhika hihi. Honorable Kambale Fergo MP otorinwe ahabwa Kasese Municipality ashabire abahagizi b'ekibiina kyarwanyisiriza kwehara kuhagira abo abesimbireho batine bibiina otireho n'abarubaju orukuhabura gavumenti ari kugira ngo okwahukana oku nikwisha kushisha amani g'ekibiina kyabo nk'omu Nyamuwamba Central otireho na Burembya Division. Aba abantu betu be NRM tubye nobuuma omwasitwa gwenu candidate mwanga benya naute akabulirweho mwabirisa ntambe habyare anyirana tukasaba cyanye ryanyirana umuhika lya NRM so that tukome as a family. Ogu ayogire yashaba abatezi b'akaruru okwimuka omu bwingi bakaza kutera akaruru izoba ryo kashatu ari kugira ngo ababaheza kutera akaruru nkija kuretaho okutorana abebembezi abarukwenda ngawuso mulenge kuba kumi betu ndichirwa ekyo mwase tukome bandu betu kandi twase omushabigi nambaze kichecho ketu tutokesha obusinguzi kunyweze ebintu bitukozere nka NRM kandi nabataka na mbere tombekire obutale twayombeka ofisi za LC2 twakora ha center za PDM government yitu yazihereza abantu engudo zikozerwe za semera. Murundi Severino chairman w'ekibiina ekyarwanyisiriza omuri Kasese Municipality nayenjeragira ngu ekibiina ekiri omu bwebembezi obwa hati ekya NRM kiresireho enkurakurana omu kyanga kyabo ekyari kugira ngu abantu bakozese ebyo bari kureberaho kuterera abakwatire ekibiina kya NRM ebendera kwenda ngu program ezatandikirweho zibase kugumizamu. Is that chairman wetowe basi akatwama n'abantu bakuwewe akatukolera emibiri minganabe abere tukolera Kasese ni eshangudeshi wene esya hosi amasukuru ebirihimba amarwaro akata kama emebatse so abantu abe Kasese babiri bya tuned to a level that bakaronda basi nyesanyesa koma kabafragbearers ba NRM abo kuba NRM n'eri ombutegeki ni yesinjire abitukozere nka NRM iri ombutegeki nibegambirira kandi twenda kubyongerera so nzo kikuru twabashaba ngoze kutukoma omuri ababesimbire aha ticket z'ekibiina ekyarwanyisiriza Kawuntura Brian oyesimbire aha bwa Nyamuwamba Division aha bw'entebe ya chairman Kawuntura nagira ngu kwiyakuba yatereraho akaruru naja kurakuranisa abavugi ba bodaboda no kubateraho sako erije kubayamba omu kubekiranya ensya ingikumi twamasane kirenge kaine kirituke sako yatukindi atamwa Nyamwamba bodaboda riders yatukindi tsuka ne target y'abavugi beshe pichipichi 15 erisomesha abantu kwa program ya government eri bakangania nga bakawobera hayi neru bikangania bakawobera neru kasangani banemukolachi ebanemwanza government obwa hati abantu bona barinzire abahagizi b'ekibiina ekyarwanyisiriza kuba kusharamu kuhagira ababona ababakwatire bendera nk'uko ekibiina kyabo kyashaziremu. Makuru aga gashakwa Isaac Mate.